iyo umuntu apfuye kwizera ifise ingaruka nyinshi. Iri herezo ryacu riragoye, turanagowe. Ndababwira imirongo muyandike, ndababwira ibirimo. Hari igihe abantu babona hahagurutse abantu basenga nk'uku bakibaza ngo twari tubuze isengero nziza tujamo. Oyaye, ahubwo hari impamvu. Ndababwira umurongo wa mbere muri Matayo umurongo wa 21:23 handitse ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru akamukumva. Imana ivuze ngo umuntu gusa agenda avuga ngo mwami mwami. Abantu ku isi iyo babona umuntu agenda na Bibiliya bakabona zino kuririmba, urabona abantu baririmba n'amarira agatemba ku matama, urabona abantu bigira abantu b'abakirisi bakoresheje ibimenyetso by'inyuma, ugasanga yambaye ikoti riri ku musaraba, ugasanga ino mwizosi harimo akantu kariyo, ugasanga ntiyakuramukije arabeguka kugira ngo yereke ko arimo mpemu mwinshi. Bibiliya ivuze ngo umuntu wese amvumereza ati mwami 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 ntabwo ari bazoja hehe mu bwami bwo mwijuru. Atari uko nibyo data wo mwijuru agomba. Mbere y'uko ukora ikintu banza ubaze niba Imana yo mwijuru ari icyo ishaka. Ejo utazokora icyo pasitoro wawe ashaka cyangwa ukora icyo idini ryanyu rishaka, wibaze ngo wakoze n'icyo Imana yo mwijuru igize ishaka. Ku iherezo umurongo wa 23 handitse ngo benshi bazombwira kuri wa munsi mwami mwami ntitwasenga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Bibiliya ivuga ngo niho nzobajinjibura. Iri jambo kujinjibura ni ukubwiza umuntu kuri kwa kundi kwa nyuma. Hari ukuntu abantu hajya muze mwiga kubwizanya kuri kwishi ariko mudatukanya, ariko umuntu mubwiza ukuri kujya ataha niba akomeretse muzorondera ibiti mushire ariko mwamubaye. Yesu nawe bazobajinjibura ababwira ijambo ribabaje. Jewe nzavuga ati iyo abari jewe nogerageje kuhigira irindi. Yesu yavuze ngo ntabwo nigeze ndabamenya, mviraho mwankora biziramwe. Nta nubwo nababwiye ati murantunga ndabazi narabo mu bukeye, ego nukuri wowe witwa Claude, witwa Bosiko, witwa Erique, witwa Jean, ariko wari warazimiye. Ariko azovuga ati nukuri mu bantu namenye ati mwebwe ntimurimo. Kandi biriya bintu birarenge, bijya bintu ntabwo turabibona. Ariko ibintu kubera bitarabaho ngo tubibone, niyo mpamvu abantu tubivyinako. Bibiliya ivuze ngo n'abantu benshi, abantu baraye ku musonga w'umuntu harimo abadayimoni bari bararushe, abantu bakugishijwe, abantu bakoze ibitangaza byinshi. Abantu benshi muri bisi bazi umuntu akora ibitangaza muri uwo mukozi w'Imana. Ekada ahubwo Bibiliya idushingira intahe ko abantu bagize ubutumwa bwubakiye ku bitangaza n'abizeye ibitangaza. Abo bantu bose nta bugingo buraho Yesu yabemereye. Abo bantu Yesu azobabwira ngo ntabwo nzi niyo muvuye, mviraho mwankora biziramwe. Ibi bintu birababaje. Muri Matayo 24 Yesu ageze ku musozi wa Elayono yabwiye intumwa zimubajije ukuntu isi zohera. Arazibwira ku murongo wa 4 wa 5 ati mwirinde ntagire umuntu abazimiza. Benshi bazoza mu izina ryanje bakinije we Kristo kandi bazozimiza benshi. Nimba mubyumvise kandi mubyemera, abantu bazoja mu ijuru ni bake. Abantu benshi babona ibintu byasabagiye nk'ibyoba biri ku bigazigazi, bakazabona ahantu hose hari ibintu byitwa bya Yesu, ngo asangure iceci, ngo sisi iceci, ngo raiki iceci. Ibintu byose barahize utuzina babikwirakwiza ku misozi. Abantu batazi Bibiliya ngo Yesu ari karamamara, ngo Bwana asifiwe, ngo Yesu ngo yamenyekanye, ngo Yesu agucakaruka. Yesu bariko bavugira ibyo, wewe ahubwo akavuga ati bazoza ari benshi bazimiye, bazimize n'abantu benshi. Tubikuye mu mvugo z'impapuro za Bibiliya bisiguye ngo abantu bazaba bari mu kuri ni bake, abazaba barazimiye nibo benshi, ijuru rizojamwo bake. Binyuranye nuko twebwe tubibona byandagaye ahantu henshi. Ku murongo wa 11 kandi hazokwaduka bigira kugishwa n'Imana benshi bazimiza abantu benshi. Yesu yavuze ko hazoza umugwa witwa Kristo. Kristo bisigura uwasizwe cyangwa uwatumwe. Abo n'abantu bazoza bavuga ngo barasizwe,
akumvishe ko ariwe muntu womega adasanzwe avuye mu ipaki aturutse mu ijuru, akumvishe ko akaze ngo ariko amavuta ngo menshi ngo bamusutseko. Yesu aravuze ngo n'abavugishwa bazokwaduka benshi bazimiza abantu benshi. Ku murongo wa 24 w'icyo gice bazokora ibitangaza n'ibimenyetso by'ibinyoma ngo ku buryo n'abatoranijwe n'ibyashoboka bazozimira. Mu rurimi rw'igifaransa handitse ngo prodige. Prodige ni ibitangaza bya bindi nawe iyo ubirabye uvuga ati mu by'ukuri uyu muntu akorera Imana kandi atari byo. Satani wo mu minsi y'iherezo yahinduye uburyo bwo gukora. Satani nawe yabaye nka WhatsApp ukuntu ihera ugashyiramo indi nshyashya. Satani nawe yahinduye uburyo bwo gukora, nawe bazabamushyira yishyize hejuru, yemera kuba umukristo ajya mu bintu byo gusenga. Niyo mpamvu jewe nzambona iyi mirongo yose bisomye yerekana ukuntu abantu bazozimira, bazimijwe n'abantu batengase Bibiliya mu ntoki, abantu batavuga Satani n'abayari na Jangombe na Kiranga na Dagoni, atari abapfumu, atari abandi barinda kuvuga ngo barinda gucuragura ibintu, ahubwo abantu bazoba banasenga dayimoni ikagenda mu izina rya Yesu ariko musa n'izina rya Satani. Abantu bazokora ibitangaza mu izina rya Yesu, abo bantu kuzobarokoka ukamenya ngo basengera ukabarokoka nimwo gukata umusozi yakorosi rya Rukonwe rimwe nabonye rimeze uko yaho hirya. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko